Naragsak nga sa sangpet mo manang glory. Talaga ka di asaan kan nga agsubli ija abroad? Saanan kasinsin Margo. Nauma akon nga agtrab-trabaho. Kan bumaketak matan. Iso akayat kun ti agina na. Kat manipod ita, siya kun ti makaammo iti nalawa adagag. Kita, no anya ti pamayak iti dayjay. Ay katwa na manang. Tandagam kat nga ron. Pinusgan naklaang may tamang bantay iti dayjay. Ngam saan ka madanagan, ta saan ka matapapanawan. Agyan kalata ditoy, kat pagserbian nak. Tapno sana kun amangala iti katulong. Swelduan ka. Ay kat agyaman na kama ng glory. Kaya't ko apaayabam amin at trabahador. Kat ibagam ti isasangpet kon. Sige manang, matungpal. Apaya pinayaban nak manong Margo. Si Mangpeten tiyakin kukway ti daga pagtrab-trabahuan niyo. Papanawon da kami ka din, manong? Saan mat? Isun ti makaammo amang imaton. Saan ako na makibiyang? Si kantulatan ti makaammo amang ibaga kada kiti kakaduam. Sa pala kumata na simpet akas kada kayo, manong? At istrito na, pakisamaam na tanading ko. Ala, manong. Awan ba't maaramidan mi? Tamakitab trabaho kami lang. Simangput gaya man takin kuko iti daga apakitrab-trabahuan tayo lakay. Uwan nga ron. Sapay ko maata na simpet. Naku na nga ni Manong Margo. Advice istrikto na. Ay, orayan Basta saan na tayo apapanawin dito eh. Basta awan ko mati mabaliwan kada iti patakaran Awan mo't siguro. Awan ko mamat ti agbali na problema. Kaya't ko nga na makapagkasartan iti mabiit. Sigurado ka ka din, Arman? Katuwa. Apay, saan ka sigurado kanyak? Saan mo takasta? Ngam, kabailan tangatan timang bukal iti bukod ta a pamilya? Basta gagagat talakit di, apay kit din asaan. Nakasaumon dagiti trabahador? Nilaing Arman ti kasasaok tunggal aday baga ka iti trabahador manang. Iso ti kaslapan nakapangulo na iti trabahador. Ison tumeten ti mangibaga ka iti trabahador, noan niya ti imbagak kenkwana. Kasta ka di. Kayat ko nga rod ang makasauday ta nga Arman. Alang manang, ta paayabak ni Arman. Si kagayam ti agnagan iti Arman. Uwan, madam. Maragsakan na ka makaamam mo ka na kayo. Ngakin ko iti daga pagbibiyagan mi. Nagtaar, maskulado, sakit barbasarado. Uray kaahit na, madlaw a barbasarado no ang tubo dagiti barbas na. Kitandak mo't latan, madam. Kwa, mabalin ka di nga ipasyar na ka dagiti mula sabsabong. Wala, madam. Mayat tagpasyarita amalam, tas saan anapudot? Saan kayo amapudutan? Sana bali ang mapudutan na, basta sikat ikadwak. Ha? Anya ti kunayo, madam? Kwa, kayat ko asawan, saan amabuteng iti init? Kumusta nga iti panangipasyaryo kanya Arman ka iti sabsabong manang glory? Ay na, naging joyak iti kastaunay, Margo. Apay met. Ay kwa, magustuak nga min dagiti sabsabong. Ti kayat ko, minalam apasyarak dagiti sabsabong. Ha? Iso nga ibagam ka ni Arman, taminalam nga umay dito'y balay, ta iso ti kadwak, amang pasyar ka dagiti mula sabong. Saan ka kadi mabambannog aminalam nga umay mang sarungkar kariti mula asabong, madam? Saan ka mabanog, basta sikat ti kadwak. Ha? Kwa, apay ko maamabanuga, kat ada ka matakadwak. Awan mat siguro ti dakas ang mapasamak kanyak, tada ka matakadwak. Wan mo't kadi, madam? Kayat ko nga min ti mawatwat.
Iswa, mabalin, ako yugan nakmananinton bigat. Ketuan na madam, no isuti ko na yo. Saan ka padanagan na yung naktiswildom? Uray saanan madam. Apay asaan? Bastaan anusan nakmet ako'y kuyugan. Umay kakit di ija balay, taagpaluto ak ni Margo iti pagsangwan ta merienda. Saanan madam? Kapabain mat. Agawid kayong tagawid akmatan. Di na kumamot pa ba inaan, Arman? Sige nga rod, madam. Apay akanayon nakamutan na paayaban ni Madam Glory. Saan ka di ang mabambanog amang paspasyar ka dagiti mula asabong? Diyak man na mo. Kayat na ngamin kano ti sabong. Iso akayat na akanayon ti makakit-kita iti sabong. Ken, tapno makawatwat kano. Ay kat ala Ano sam nga rod ako'y kuyugan. Kasla nga rod diyak man anusanan. Inton kwan, inikat na ka, no agsadot-sadot ka. Nabanog akon, Arman. Mabalin ka di nga ginanata pa'y itisirok ti kayo. Ketuan na madam. Umay kang harudan. Oh, dito'y kayo nagtugaw madam. At dadak kala bato dito'y. Mabalin ka di nga umabay ka kanyak, Arman. Apay ko mga umabayak ka na kayo, madam. Amom, nabayagan nga na panaggustukan ka, Arman. No manugot ka lakit di makikalay sa kanyak. Kukwatan ton tinalawa adagak. Anya. Madam, adan kaayan-ayat ko. Oo di, sinaam ti kayan ayat mo. Mabalin ka di nga aprosak ti rupam, Arman. Madam, natulagan ti kasarmi iti kaayan-ayat ko. Mabalin ka di asyaklaangan ti ikalaysam, Arman. Pasensya kayo, madam. Awan mariknak apanagayat ka na kayo. Masursuro ti ayat, Arman. Pasensya kayo. Ngam sa anak mo manugot iti kayat yo ang mapasamak, madam. Makapakigtot mo ti amo tayo. Oh, apay mat Arman. Adda sa bali nga aramid na. Ha? Adda ka no panaggusto na kanyak. Kat kayat na ngagkalay sa kami. Anya? Kayat mo mat? Ay, pakpakawan mo't awin di. Uri kastoyak lang. Kasano nga rod itan? Isurot ka, inton maminsan nga agpakadwa kanya ka mapanagpasyariti mula sabsabong. Saan nga tanga agungat mo isurot nak? Diyak mo't kayat aharasan na. Kayat nakanukit din nga prusan ti rupak. No kasta, sumurutak nga rod. Ang mga nugargaryan nakapay. Pumanaw kayon iti kaayan ayat mo iti dagak. Anya? Ngam apay mat madam. Ambo mo ti makagapo. Gapo ka dito sa anak mo manugot iti kayat yo. Gapo talinabsing mo ti bilin ko. Kinunak asikalaang ti kadwak nga agpasyar. Ngam, nagisurot kakit din iti sabali. Kaayan ayat ko ni Wendy, madam. Isong ayos lang mat siguro nga isurot ko. Pumanaw kayon, kunak. Saan kayon akayat at trabahador ko? Nalawag. Apaya pinapanaw mo na Arman kanti kaayan ayat na manang. Amom kadi nga isuda ti pagtaltal kak unay at trabador. Sinayang mo ida. Dinak isuro, Margo. Amok ter aramidag. Manang, isuda ti kagagita na trabador. O sino nga itat isukat mo kanya Arman apan nakapangulo dagiti trabador? Kaya't ko asya ka mismo ti agpili. Paayabam amin at trabahador ta siyak ti agpili. Alangarod manang, baka muka. Tangay dagamot da ito kan saan mo akayat ti paisuro. Awan nga rod ti maaramidak. Sa dino nga iti pagtrabahuan ta itan, Arman. Iti karpat ti daga ni Manang Glory. Nabayagan nga ay ayaban da kang trabaho ijay. Yung sa anak-anak na pan. Ta nasingput-mut ngamin ni Manong Margo kanya. Ay, nasayaat mo't nga rod no adda pagtrabahuan ta. Narigat lakit di ti mabisinan.
Jak matipalubos ang mabisinan ta. Anyamot nga minan ni Madam Glory. Nagalasgayam ti ugali na. Ngam, addan tulat tapan nakadusa dagiti kakasya klase ti tattao. Gaputa di mo tinutupan. Inikat na tan. Ngala, saan mo na panunutan da ita tanalpasan? Tiket di masakbayan ta ti panunutan ta. Amom ka di ti ugali tinapili mapangulo ng iti trabador mo manang. Apay, ada ka di problema ka ni Gardo? Ket no sadot da jay. Nakarikreklamo kan naglastog pay. Kabaala kapag balbaliwan, Margo. Isu saan ka makibibiyang? Sige nga rod manang. Dispensaran nak no nakibiyangak manan. Kas ka ni Arman idi. Kasapulan akaduan nak akanayon ama panmang bisita kadagiti mula asabong. Day tala nga madam. Naglaka at trabaho. Nasaya at matawan reklamom. Saan kayo madanagan, madam? Jak tupulos agreklamo. Nga oray binigat akaduan na? Binigat ko na, madam. Oh, kita adan reklamom. Ay, saan, madam? Saan nakagreklamo? Gardo, mabalin ka di akong petak iti takyag mo? Ay, wala, madam. Ala, kumput kayo nga rodan. Ay, talaga natangken dagiti muscle mo Talaga amaya pagkaptan. Apay nga minapagayat yun umay dito madam. Mabannog kayo lang. Gaputa kayat ka akanayon amakadwa. Anya? Lumayat ka lakit di. Agkalaysatan. Takukwam tumatentoy dagak. Tulungan nak amang i-manage. Anya? Agpaiso ka di madam. Uwan ko naklang aruden. Anya, mayat ka nga agbalin nga asawag? O sige madam, umanugot iti kayat mo. Ay na, agyaman ak tayo manugot ka, Gardo. Manipod ita. Kayat ko sweetheart, tiyawag mo kanyak. Sige sweetheart. Ay sos manang, di ka kumagdarasudos. Di mo unay am-am mo ni Gardo. Di ka madanagan, Margo. Amok ti aramidak. Ang mga nagbabawi kanto no ni Gardo ti pakirelasyonam. Ay isaan? Awan to apulos ti pagbabawyak. Ngamin, agin inayat kami adwa. Tagay-agayan ayatan, Gardo, sweetheart. Sikan ti makaamu iti daga. Kasikan ti agbalin abos dagiti trabahador ta. Agpaiso, sweetheart. Saan ako nga agtrabaho? Agmandarak latan. Wen, kunak tumet. Noan niya ti kukwak, kukwam metten. Ayos! Ayos. Mayat nga ron nuwasta, madam. Sweetheart. Ala! Agawaan yung tagtrabaho. Di ka agpatay-patay. Agtrabaho kayo lang bag. No diyo kaya't amaikat kayo iti trabaho yo. Saan agal daw? Maasik ako babag ka na kami. Sigod man at trabador ka. Isuasik ka kumatian adda makaawat ka na kami. Di na kami katimbarok. Ala! Agawaan nyo nga ron tagtrabaho. Diyak kaya't tinabuntok nga gungkunay. Nawatan nyo! Umdasan ti ornong ko, hindi. Agkalay sa ta kuman. Dayta talaga ti ururayag nga ibagam, Arman. Pasensyakan no nabayag asaan ko ngayon singasing dayta. Maawatan ka matkit di. Ay ayatan ka. Iso nga agurayak. Ore ka sa nupay kabayag. Agyaman na kitinapod nung ayat mo kanyak, Wendy. Kat ti may sapay apakarang-sakak. Adda itid ti amo ta alibre adaga pagpatakdaran ta iti bukod ta abalay. Well, iso ka no ti regalo na kadata.
Agyaman nak Arman ha. Gaputa din nakinsukat iti kinabak nang. Dahil ka di pala nga Madam Glory ti pampanunutam. Ay, jak matukod a panunutan. A pinatulan ni Gardo ni Madam Glory. Siguro, no imanugot ka iti kayat ni Madam Glory ang mapasamak. Agasawa kayo itan. Kat bak nang kamutan. Kan masigurado, asa anak mo't na anaragsak. Gaputa saan mo't ati ay ayatag ababay ti makadwak iti tong palbiag. Iso nga ron nga agyam-yaman nak. Tadi nakinsukat iti kinabak nang Arman. Ado sorpresa ken ka, sweetheart. Anya dayta, sweetheart. Sorpresa nga ron, sweetheart. Iso asa na mabalin na maamamita. Sumurot ka kanya. Iti ayan ti ibagbaga ka sorpresa. Ay na, nag-sweet ka lakit din, tapos sorpresa ka pa eh. Siyempre, mata. Anya, ready ka? Mapantay ti bagbagak ngayon ti sorpresa. Ala, mapanta nga rudan. Excited akon. Sumang atak pa'y jibantay. Tayo nakita na iti dumaamula ki jay bakit? Mabalin ka di asumuro tak. Saanan? Mabandog ka lang. Ah, sige nga ron. Aganad ka ha. Uy, bakit? Sige, mapanakaon. Ay, nabambanog akon, Gardo. Saan tapay ka di anak kadaanon iti imagbagam ngayan ti sorpresa am. Ay, Talaga ka di asaan mo nakabailan ti magna? amo matabakit akon. Saan kun akabailan ti sumang at iti bantay. Alang nga ron, kasi kamay. Oray dito yan ti pangipakita iti sorpresa. Ay, anya nga minday ta sorpresa maya. Oh, daytoy. Oh, Paltog. Apay day ta paltog. daytoy taramataktak no aginanakan. Di kamot mangrabak iti kasta, Gardo. Arami dagtikas toy. Tapno matagikwak ti kinabaknang mo. Pangasim, di nakpagaramidan iti dakas. Masik ako makanyak. Pangasim, Gardo. Ha? Ako Daggardo kan Madam Glory. Pasensya ka. Glory. Ti kayo. Alag, tayo pang pangur ko kanigarto. Goodbye, Glory. Arman, agyaman at nadimtang ka. Darasin niyo, madam. Pumanaw tayo dito. Itentay patulong ka nagitipan na kabagitilintay. Agyaman akmanankan ka, Arman. No saan agapukan ka? Nalabit anatayak itan. Awanan yaman na, madam. Agyaman ak, tauray inikat ka trabahador ko. Tinulungan naklata. Awanan yaman na, madam. Kas panagyaman ko, agsubli kayon nga agtrabaho iti dagag. Saanan, madam? Sana bale, tadamot kan pakitrab-trabahwa kadaga. No kasta, alaam garod da ito kwarta. Tulong ko kada kayo. Ay, saanan, madam? Diyak kaya tapabayadan tinay tulong ko kada kayo. Ay na, nagsaya at katao, Arman. Nakasing-singpat ka. Pag nagmam ko man, tikas dyan napasamak man ang Glory. Nakabut-buteng. Narigat ti bastag taduklatan iti di mo unay am-am mo a tao. Nakatumpong kay ti drug addict ket dandari ka na isagmak. Wan nga ron. Naimbang lakit din, tanatiliw matlaangan tiawanan bain agardo. Intun sumaruno, pilyem ton anaimbag ti pakirelasyonam. Saanan, Margo? Jakon makiinayat. Mabutag akon. Kan maysa, bakit akon? Jak kayatan. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share.
The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Anyat gagarayo dito syudad, Hilda? Umay kami kumasumapol iti trabaho mi manong Jason. Ay na, naringat ti makastrek iti trabaho dito syudad. No awan tinaiturpos mga kurso. Ha? Malaksid ha. No ag-apply kayo iti babawnan, ta sigurado makastrek kayo. Agpada kayo mo't nga rod iti asawa mga awan na ilepas na. Oh, kasano ngay dita? Bayaw, amang anuan da mo matrabaho. Oray construction no iso. Ay, kababain. Da kayon ti agsapol iti trabaho yo. Diyak kaya ti agirekomenda ta kababain. Kumaan opisina ti pangirekomenda kada kayo. Tao hilang. Ha? Ay, dahito yung ti bunga ta kinasukir mo iti, Hilda. Mas pinilim ti nakiasawa ngam ti agiskwela. Oh, anyang eh. Di agrigrigat kan. Uray kumano di adal ti nakiasawaam. Ngam saan mat? Padamot lang nga awan na ilepas na. Sana bali manong. Naragsakak iti din na ni Gary. Ngamin nakasingsingpet nga asawa. Di uray man singpet namin na singpet. Awan mo't maipakanagan ka. Awan serbina. Ha? Di ka masaksaktan pa yaw, ha? Kaya nga mibagbagak lang tagpaiso. No di mo ko mainasawa ti kapsat ko. Nalami, nakalpas iti panagadal na. Ket opisina ko maita. Pasensyaan yun ti panagsasao ti kapsat mo, Hilda. Siyak ti mababain ka po iti panagsasao na. Okay lang ang manang Norma. Nairuama ko ni tikas di apa nagsasao ni Manong. Pasensyaan mo ni bayaw mo, Gary, ha? Ayos lang, manang. Awan problema. Adda amok apang isarkaken ka a construction, Gary. Ibagak iti asawa ti kumarek, taalaan na ka. Agpaiso, manang. Alaman nga rod. Agyaman lang, ha? Manang, amang ano damot pang isarkam kanyak at trabaho. Anya ngay at trabaho ti kayat mo ipag. Urean niya ditan. Katulong no iso. Sa anak ngagpilpili ti trabaho manang. Tinapatag, agsweldoak. Ngam sigurado nga stay-in ka no agpaay ka ababaunan. Kasanon ngay ni Gary. Ha? Ngam mabalin mat akasarita tati agbalin nga amom. Tano nugot, uray agi-stay out ka. O sige manang. Agyaman. O sige, no kayat mo ti agi-stay out, okay lang ta kanyak. Basta sa paom ti umay dito'y balay. Wan madam. Pasensya kan, taado dagiti apukok nga ilabam. Kan itulod mo iti pagadalan da. Ayos lang madam. Kabalak nga ramidan dagita. Ala, sapay la ko mga rod ta makaanos ka, Hilda. Man-mano ngamin ti bumayag dito'y. Tasan da maanusan ti agitulod ka dagiti apukok iti pagadalan da. Kan talaga nga ado ti trabahom dito'y palay. Kabalak madam. Okay nga rod. Mabalin mo ti mangruging agtrabaho, inton bigat. Agbayad ako ni iti bills lakay. Mano ti bayadam? Dahito man kita Ne. Apay, nagdakilan? sigod mat akas ta ti kadakkel ti baybayadan talakay. Saan nagbaliw? Ibagam ka dahil da ka ni Gary, ta makigudwa da iti bills. Anya? Masapol pay lakadi, kat sigod mat akas to'y tigatad ti baybayadan ta. Kan saan da matatao dito'y balay, ta inal daw damat arumwar amapan agtrabaho. Di oray man, tagna na idamot lata dito'y balay. Agyaman da kid diya, tasaan ko ida pagabangay. Jason, anyak klasim akabsat. Apay akas ti panagsasaom. Mismo akabsat mo dayjay. Kas takit Masurunak nga rod. Sukir tumot nga minidi. Di adal kumamot ita no saan aga po iti kinatangken ti ulo na. napalabasan dayjay. Lipat mo lakay. Tulungan takit di kabsat. Mabalin ko at tulungan. No, single pie. Nga madamot asawanan. Kargo ni Gary ti kabsat ko itan. Ta asawa nakit nga ruden. Lakay. Dig mo na kita bills. Tayo naksingirin nida. Agsusweldo damatan. Rumbang lamak itinulong da. Ta makipagnanaad dala ang kadata. At iti sweldo, Hilda. Pasensya ka na, tani.
Intad ko kani Manong Jason ti daduma. Tapaggatang ka no iti LPG. Ay, Pasensya ka na talaga. Tapos si timaitad ko sweldo kan ka bakit? Mababayinak kan. saan na day tati pagsinaayak lakay? Ni Manong Jason. Pampanunutak ti sumapulangan iti sabali apag naaganta. Agabang tansan, uray tay nalakala a kwarto. Ha? Nalaing ngamin nga agpangag ti kapsat ko. No siya, kabaala kapalabsan dagiti ibagbagana. Ngamsi ka ti pampanunutak. Lumabalin, diyak kaya't apati si kakat mairaman ang masair ti rignana. Kat, adakan ka rita. Bakit? Okay lang tamot kanya. Sige nga ron. Ang tinulong ta sumapol iti pagabangan ta. No kaya tiyo, dito yun balay ti pagnaadan nyo iti asawam, Hilda. At dapat tayo may saasilid abakante di tasiro. Ison ti pagnaadan nyo, tapnosan kayon nga agabang. Ha? Agbayso, madam? Wan, maawatak ti sitwasyon nyo. Iso nga ibagam to iti asawam, ta dito yun balay ti pagnaadan nyo. Oh, agyamanak, nagsayaat kayo unay kada kami. Si kagayam ti asawa ni Hilda. Un, madam. Tangayadakan dito'y balay ko, di yun pagparikutan ti taraon nyo, wan. Libre matan ti kanam dito'y. Ha? Ay na, nakababain, ma'am. Libre lang arugan ti abang mi. Libre pa iti kanan mi. Ay na, manumat la day tangay. No grasya, saan ay imimot, tamadi. Madam, Kan ipagpabalayo matan, gari, wan. Kasla bumalay ka matan. May sa tayon a pamilya. Tamay sa abalay ti ayan tayo, gari. Jak makaaway na nakaw. Tawan tay gagarak dito'y syudad. Iso nga umiyanak paila dito'y balayo, ha? Ay na. Sabi na bisita kinton malam tatang. Pagturugan nyo nga tangay. Ura itin to salasan, Pagtugawan iti salas, saan na pagidaan tatang? Agan mo kayo, Jo. Makiturog kayo iti silid na gitubing. Agyaplag kayo, ha? Sapay, sana kaya tagitubing ada makiturturog iti silid da. Ay, sigay. Mapanaklangan ni Dagos dahil dahakan ti asawa na anak kao. Sige, nasaysayat pa tatang. Naimbagi jay, padakkel ti balay ti amo na. Ala, sumrot kayo, tatang. Pasensyaan yun ti silid may agasawa tani. Diyak pa'y nasangutin na gidalimanag. Makumikumak ngamin. Okay lang, anak kao. At ako maumay ko gatangin. Nakasaramat tay paggatangak. Inton bigatin na. Iso makiturugak pala dito, ya. Wan, tatang. Ang napan kayo katin iti balay da Manong Jason? Iwan, kagap-gapok ijay. Ang yak kayat ti maturog ijay. Di kao, ti kayat ko pakiturugan na nakaw. Ha? Ay, mabay na kaya kabsat mau. Alang arod, anusan yun dito silid mi nga agasawa. Sana bale, impakadak mo tin iti amo ka makiturog kayo dito eh. Imbagak itayan kan kwa nga umay kayo. Ay, agyaman anak kao. Ay, sa bali nga men, ti pa nagsasaw di kabsat mau. Iso mabay na ngomyan ni Jay. Ala, pasensyaan yun ni Manong. Talaga siguro akas di ti pan nakaitao na. Naisimpam ka din ti pagturugan ti amam, Hilda. Wen, madam. Agyaman nakmanan ka po iti kinasaya at yung kada kami, madam. Agyaman tanaanos ka mga asikaso kadagiti apo ko, Hilda. Si kanti kadwak atumaktakder kas may kadwa dadakkelda. Tadakat nga rod ijay abroad dagiti dadakkelda. Pasit ti trabaho ti mga sikaso kadakwada, madam. Tasyakat nga rod ti pinusgan nyo ang mga iwan kadakwada. Aywan, adapay karne iti ref saan? Ison ti lutom asidaan di asawam. Sabawam, ikam iti adoan natin na. Ilutwam iti naimas asidaan di asawam. Ay, saanan, madam?
Nanya ti sidaan tayo, ison ti sidaan nanto. Ay na, siyak lang arudan ti mangibagbaga. Ilotwa mi ti special asidaan ti asawam, tapno nasaran talat ng agtrabaho. Kan sigurado anabannog day chay asumangpat. Imawag ta anak ko ijay abroad, Hilda. Gari, jaka mo no kayat yun day nga offer ko kada kayo. Ha? Anya day ta, madam? Agsapsapol ti kumpanya nga ayan ti anak ko iti kanayunan at trabahador da. Kat numayat kayo nga agasawa, da kayo ti i-recommendar ko. Ay, kaya't ko ano siyak, ma'am. Uri siyak, ma'am. Basta kuyog kami iti asawak, ah. Wen, doa kayo. Ngam, asino ngayon ti kadwayo dito balay yun na panawan da kayo, ma'am? Ado ti maalak ababaw nandita. O anya, rugyan yung arudan ti mangilakad iti papeles yung agaprod. O sige, ma'am. Iso na lang ang tawan kwarta busbusan mi. I-provide amin ti anak ko dayta. Tauray bayadan yun to. Inton naka-abroad kayon. Ha? O sige, ma'am. Mayat kami. Kat agyaman kami unay. Agabrod met gaya man iti mabiit dagiti agasawa Hilda ken gari lakay. Anya? Agabrod? Mamati ka. Pangalaan ko maiti pag-abroad, ha? Naipagnada kano dagiti papeles da. Ururayan dalangan ti awag kadakwada. Di dalapad padasan ti umay umutang kanya. Tawan matlat maited ko. Unay matikas ta nga ugali mon lakay. Di ka lamaasyan iti kabsat mo. Ay, sukir tumot ngamin. Mas pinili na ti asawa, ngam ti eskwela. Manong, ag-flight kami ni iti mabiit. Kahit, apay nga da ka, umay ka umutang iti kwarta. Apay akong di abroad kayo, no awang magam kwarta abusbusan nyo. Ha? Di kayo pa lang kami nagawi di probinsya. Tayong kaila agmulan iti kamuti, tasig sigurado pa'y. Sa anak nga may umutang, Manong. Umayak lang pa kada kayo ken ni Ipag. Anya ko matitrabaho nga applyan nyo ay. Ang mga no iskam day ta. Saan, Manong? Tanak ka mismo ti amok timang tulong kada kami. Ay, hindi ka sigurado, Hilda. Saan nga amin nga gabrod? Ket napintas ti masakbayan na. Adulat ta, dagiti mangurkuranges nga da ija abroad. Manong, Kung di abroad kayo, agraraman kayo mo it. Di kayo kat agawid, tayong kagmula iti kamuti ako nak. Kaslakano la iti at data iti Pilipinas, bakit? Ita, agpadatan nga dati iti abroad. wen nga rod. Ay na, nakaragrag sakak. Ngamin, agpada apagilyan ta yan ta. Kan may sa kumpanya ti pagtrabahuan ta. Kan may sapay ti pag naedanta, ha? Wen nga rod. Kat agyaman ta kini Madam Aura. Tanusan aga po ititulong da iti anak na. Saan ta anak ka umay ditoy? Uwan bakit? Kahit kabayatan ti ka data dito yung abroad. Agur nung takit di. Bakit? Agurin kan. Tama sa patamapan makinisa ita. Ala, aldaw mat kaya man. Ay na, naimasak tinaturog ah. Sana bale, tanakaluto ako niti pagarmusaran ta, bakit? Ala, bumangon kan, tagmurmuray kan. Jason, di ka kadima pa nagtrabaho ita. Saan? Aglangan ako eh, tama diti bagbagi. Anya, intalaangan agpakita iti doktor. Nabayagan day ta marikriknam. Amangan mat no anya daytan. Ada kwarta maya pagpa-doktor ko. Ni, pangalaak nga iti kwartak. Kat amumat nga daak laang dito balay. Kahit sa kundi laing ka, mangibaga nga agpa-doktorak. Noawan gayang pang pa-doktor mo kanyak. Kahit ti urnong mo ngay, adamat urnong mo iti bangko. Diya kaya takis sayon day jay. Pag-adal dagiti anak taray jay. Kaya nadayor urno nga kagatangan. Una umpay mat ti salunat mo asak bay dagita. Agimbaga kumot lang. Banog ko la siguro da ito'y. Basta, diya kaya takis sayan ti sweldo. Hilaw, anak kao. Uray di nakpailapawitan iti kwarta.
Tadapay may time pawit mo, hindi na panabulan. Basta yun dun di pawit ko. Tagatangan nyo amin na kayat yu tatang. Ay, napauta, nakasingsingput ka talaga, anak. Ay, agyaman na ka. Tauray saan ka nakadal, akas idikabsat mo. Nasingpat, kay naparabor ka lata. Awan mo ti sabali amang tulong kada kayo, no sana da kami nga anak yu. Nakalipat san, kabsat mo, anak ko. Di mo tumawawagain. Kaya sana nagpaspasyar dito'y balay. Amangan numakumikom. Da kayo na timang sarong kargan ko anay di balay da. Jaknap na panayin, tamabainak. Tunggal mapanak, ijay. Ibaga na, akwarta ti gagarak. Nga oresan may. Kaya't ko kumamit nga iliwan ida kadagit ya pukaok. Hanggang lablab sandak mutlatan no adaki di balay da. Anya? Ay, anya ni Manong. Talaga gaya masana nagbaliw. Un nga raw, sapay nagsakit ti pa nagsasauna. Hanggang mawawatag latan anak ka. Ikarkarara kulatan, nasapay kuma. Tama kami risto mutlaang di kabsat mo. Mabiitan ti pa nagbakasyon tayo di Pilipinas, lakay. Un bagat, apag iso nalpasan ti balay ta pinaramid ta. Wan nga rod. Ay na, nayat unay ti Diyos. Tauray saan taan nakalpas iti panagkadalta. Napintas latta tinang iturungan nakadata. Un bagat, iso adi taliwayan ti agyaman kaniya po Diyos. Ta iso amin tinagkapuan dagiti bindisyon na maaawat ta. Matayaksan bakada. Mayat ka man kan saan. Talaga ay ospital kan, Jason. Sa balin ti jar mo. Nakapsot ka una yan. Sana. Gastos lang, dayta. Diyak kaya ti mo pa na di ospital. Basta itaray kan. Siyak ti matungpal ita, Jason. Anyan tinagbambanagan ni Manong Jason. Saanen ang maagasan ti sakit na ipag. Adda ka nun iti maudi nga stage ti cancer na. Ay, kaasimat ti kabsat ko. Nabaybayan ti sakit na. Tadi na kaya tagpa-doktor iti. Ayaban nyo ni Tatang Hilda. Tagayat ko ang makasarita. Awen, paumaydan iti asawak, Manong. Pakawanan da ko, ma. Hilda, bayaw, kan Tatang. Amo ka nagbalinak nga imot kada kayo. Amo ka dusa ko na ito eh. Gapo iti kinaimot ko iti kalabas. Ngam awatag tiya managasat ko. Ala, agpaimbag ka, anak ko. Saan na ka, ginura? Ipatpatag na ka. Saan ako nga gimbag? Nabaybayak nga minti sakit ko. Ay, Hilda, napintasan ti biyagyo nga gasawa. Maragsa ka nak, para kada kayo. Agpakpakasyak. Di mo ko mabaybayan, nagiti agi inak. Wen, Manong, di ka madanagan. Adda kami laang dito amang bayabay kadakwada. Saan mi idabaybayan? Agiyaman nak. Kat ulitag tagkid daw iti pamakawan kada kayo. Naitabunan day di bayaw, bakit? Ay, gapo iti panang baybayan na iti salunat na. Nasapa apimusay. Ado nga agpayso ti urnong na. Ngam na baybayan na mo't ti bagina. Oo nga ron. Di nan mananam ti bunga tinagbambanugan na. Tabi na ibayan namat nga minti sa lunat na. Iso adata. Uray ka sa no ti kinabisita. Masapul nga amuta dagiti limitasyon ta. Dita ko maibusor ti bagita iti trabaho. Kan kang runaan ti amin. Dita agliway nga agyaman kan mangidayaw iti apo. Ni apo Diyos ti ipang pangruna ta iti biyag ta lakay. Surprise!
Ne, apay anya ti okasyon. Apay nakadekorasyon diti unag ti balay. Ay, awan at talaga, Joan, iha. Talaga nakalipatan ni papam. Clara! Mabit lang! Wala kayo, Papa. Ha? Nalipatan yung anniversary yung ni Mama Ita. Apay, anyat pizza itaya. Ay, Juan. Ay, sus, nalipatak mo't ngagpayson. Ay, sige, tayo ay, Juan ni Mama. Ay, Anyan da mamakan, Papa. Ay, aging nga itatadakkel akon. Agpinpin na sugnod da pailaan. Talaga lang nga, Papa. I-treat na kami kan ni Mama. Juan, iya. Agpaspasugnod pa lang amin ni Mama. Iso, paset pa ila ti panangay ayok na ito kan Juan na. Anya? No kasta, di yu pa'y nayayo ni Mama, Papa? Saan pa ito na pakipot nga ron ni Mama. Agtal na kayo man. Pagkaykaysaan dakmanin nga agama, ha? Okay lang, Mama. Urag pasugnod ka kanayon. Tapno kanayon matitreat ni Papa kadata. Kastakit kita, mama. Gaputa ba takon? Awanan ti patagkukan ko na. Saan na ko napaganano? Ta-ultimo anniversaryo mi kat malipatan na. Ay na, nagbasit abanag ti pagpaspasugnudan ti inam, Joan. Ay, woman. Wen mat ngamin, Mama. Maawatam ko man ni Papa. Makumi-kumi ti trabaho na. Saan lang nga isuti makumikom? Uray siya. Ngamjak mat nalipatan. Ala, husto ka din. Pakawanan yun ni Papa. Sana bali. Ta beach ti papanan tayo. Idigos munton ti pasugnod mo bakit? Tapno yanon ti daluyon. Wen, Mama. Ipapas yun to ijay baybay ti sakit tinakam yo. Da kayo at talagang agama. Di na ko doon tanagman maniwa. Ay, ala ni Mama. Ay. Ay, trabaho manan. Agmay may saak manan dito'y balay. Simrek namin da mamakan pa iti opisina da. Madamdama lang. Mangrugi mo ti klase kiti online. Ay, awampay mat oras ti trabaho. Madamdama pa'y amang rugi ti klasik. Iso nga ag-FB akmampay. Ni. Adda nag-friend request kanyak. Ubing mat alalaki da ito'y. Kat nagtaar. Sino nga tada ito'y? At kita akman ti timeline na. Ha? Nagtaara talaga kan kalidan nga ubing. No siya kag bidot. Sa nga pulo ti tawan da ito nga ubing. Inana siguro ti kaduana dito'y. I-confirm ko latan. Uray ta ubing mat. Amangan no kabagya kajak am-am mo. Hello, Pa? Joan, iha. Adda ka din ni Mamam dita balay? Wen, Papa, kasangsangpet na. Nakamisuot. Apay ka no, adi mo din nagasidya opisina da. Nagpakadak nga minta da papanak. Marabyan na kagawid. Papanan nyo? Adadaraya ka kasar. Kadwak nagiti kang trabaho. Okay nga ron, Papa. Sige tayo ibagak to ni Mama. Nauma siguro ti amam kanya. Bakit ak ngaminan? Ni, apay akas na tibagbagayo, Mama. Kasano? Di na kun iko-ikuyog iti sa dinuman apapanan na. Ha? Iba'y nagsiguro akakuyugan, tabakit akon. Ay, Mama, awawatin nyo lata kuman ni Papa. Sana bale, da kayo laang matipatpat kan na. Apay, napuutan nyo kandiin nga insukat na kayo. Nagbabae ni Papa. Pulos mata saan? Wanangam dinak nga rodan ikoy-kuyog iti sa dinuman apag nana. Makitak ngaminan. Saanin apang display ti rupak, takuribet-betan. Sige, Joan, mangan kanton, ta saan ka makapangan.
Ay, unay lakit din ni mama. No kaano abim makat, isumot ti panagimimon na. Ang gagangay siguro iti bumakat akas kankwana. Agbalinan nga arsagid, isungaw awatak latan ti inak. Ay, nataermet ngamin ni papa, nga uray adan edad na. Clara, ada seminar nga tindaran mi Jesibo. Anya, nagadayon. Ewan nga rod. Kunat nga rod asana ka mapan, hanggang kapilitan mata. Ay, binulan lata na kasta. Binulan nga da seminar nga tatendaram. Talaga kasta bakit? Pasot ti trabaho da ita. Di makalawas manan ang maisina kakada kami. Ay katwan No awan la ko matitrabaho, sumurot ako mamat. Ay kat mayat kumano kadwa ka bakit? Ang di mo mat nga rod mabalin ti aglangan iti trabaho. Mabalin no kayat ko donato. Ha? Ngam pampanunutak ti biyahe. Nagadayo. Diyak ka ba alam ti agbiyahe iti adayo? Wala. Jakmat kayat ang mabanog ka iti biyahe. Sana bale, makalawas lang mananti kaawan ko dito'y balay bakit? Di ka agar-araw mi jaya. Ano tinapintas a babae? Ay na, uray pa'y nga ta mapalikmutan ng iti milyones a babae. Sikanto lata, tinakaiturungan dagiti matak, bakit? Ay ayatan ka. Ay ayatan ka mat donato. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Diyak kayat ang maagaw da ka ti sabali kanya. Sikakit di mat. Lakaya kon. Asino kumamat ti mangagaw kanyak ngay. Awanen ti mailawan kanya, Clara. Si kalaang ti babae iti biyag ko. Nagkagatlakit din dating ubing nga agpost iti pictures da iti inana. Nakaisam na iti inana. Nag-message mat kayam kanyak. Hello po, Ate Joanne. Kaslam amunak at talaga dating nga ubing replyak man. Mama, rabiin. Maturog kayon. Urayag ti awag ni papam, iha. Di matinton bigatan nga agawid. Wan, nga maikawa tawan awag na itangal daw. Ay na, mama. Adday ta kayo manan. Ay ison ti umawag. Hello, Donato. Kumusta kan? Apay nga ita ka lang nga umawag. Hello? Da kayo ka di ti asawa ni Donato? Juan, siyak nga rod, madam. Apay ka di. Manang, umay kayo kumadagos dito lugar mi. Tanaatake ni Donato. At da kami ita dito ospital. Anya, kumusta ti asawa? 50-50 tibiyag naman ang... Anya lugar dita, madam. Ibagam to may kami adagos. Ayan ti asawag. Impanda ni Morgue, manang. Anya, Morgue. Apay nga day jay ti asawag. Mama, ni Papa. Natayan ni Donato, manang. Sana mabahin amatay ti asawag. Si bibiyag ti asawag. Si bibiyag ni Donato. Kasanong amin anakadanon ti asawag ditoy. Kat saan mo't adito'y alugar ti pakada na apapanan na. Kan asino ka itibiyag ti asawag. Si kababae, ha? Wah, kayam ko ni Donato. Mami, nyawitan ni Daddy di balay. Kasla familiar ti rupa dayti nga ubing kanya ka. Asino tidakda ka matam adadim si kang ubing, ha? Ni Dadik Adonato, nana. Anya ti kayat asawan da ito'y. Pagkawanan da. Manang.
Kabit na kaday ti asawa, kasta kade! Awanan kay tibain! Mama, Auston, pangasiyo. Di ka nag-iskandala dito, hoy. Apay anaarabid mo ti kastoy kanya. Donato, liniputan na itinaunday apanawan. Adyak man la na amamuan abulos. Sa ita, imbatin akon. Unay matan, Donato. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kaya't makita ni Daddy, Mami. Saan ang mabalin, anak ko? Madamdaman ton, Wen. Basta dito'y kayo lang silid ko. Mangyaga kiti kanan nyo dito'y. Apay nga min nga ilamlamang na kami dito, Manang Juan. Ko anak, ado nga minti tao di tarwa. Awan ti space? Uwan anak ko. Iso dito itapay lang ang silid ni Manang mo at Juan. Kanayon na ka nga istoryahan ni Daddy, Manang Juan. Isong amok amanang ka. Kan, iso ang nag-friend request sa kan ka ITFB. Takayat ka maam-am mo. Alvin. Ang nagsaor ni Daddy. Tadi na imbaga adwagayam ti asawa na. Di mon panunutan day taanding ko. Tinapatag kita. Nagkitatan. Kat ada ako na manang mo. Kat ada kamatan nga ading ko. Ipatpatag kakapsat ko. Ipatpatag kamot Manang Juan. Pakawanan na ko ma. No tinutupak day di Donato. Idida mo. Imbaga na abalon. Iso ang nagayatak matkan ko na. Ngam idi nagsikuga kon. Impud no na ti amin kanya. Kayat kon asinaan idi. Ngam di na kayat. Kat gapot masikugak idin. Awanan tinaramid akpay. Kat agpapakaasiak. Darayan mi kumatipan na kaitabon ni Donato inton bigat. Saan amabalin? Mama, maudin apan nakakita tayo ka ni Papa. Palubusan niyo kumaidan. Saan nga rod amabalin? Di kay ka di makauawat. Agparinto mga iti sang manang-manang. Uray iti maudi lang ang agundaway. Nasakit tinakam ko. Gapoy tinakaro apong tot ko. Hanggang, sige. Palubusak ti ubing asumurot iti tabon. Ngamjak kayat asumurot ka si kababae. Mama, aprobadon ti papeles ko nga agabroad. Agiddan kami iti asawa nga agabroad. Aday ta kayo manan. Agsangit kayo manan. Di mo't nagsaritaan tayon daytoy. Pinalubusan dak anang ipag na iti papeles ko. Saan ka di? Diyak ngamin ninamnama panawan na kanak ko. Mama, sayang day nga oportunidad no jak awatan. Ala, basta gananat kay Jaiwan. Wen, Mama, di kay mandanagan. Kadwak ti asawa ki Jai. May sa ti pagnadan mi kan pagtrabahuan mi. Alang nga rod, agan nagkayunto iti pagilyan apapanan nyo, anak ko. No kayat ni Mamam. Siya kon ti agpaay kas babaunan iti balayo, John. Ha? Talaga? Kaya't mo ti agbali na babaunan, Mana? Apay kit tinasaan. Kas tamad ti sigod at trabaho kiti. Nagsardengak la nagtrabaho. Idi si bibiyag pay day di papam. Tadi na kayat nga agtrabaho ak idi. Ha? Ken kayat ko apagsirbyan ti inam.
Tababaan man latikas ti nga aramida. Kat maikarok tinagbasulakan ko na. Gapo iti pan nakirelasyon ko iti day di papam. No siyak, naawat kun ti amin manang. Napakawan kun day di papa, kan napakawan kayo mutan. Agyaman na. Ngam, basta. Kayat ko apagsirbyan ti inam, Joan. Sige, ibagak to nga rod kan ni mama. Alvin anak, yigmun ti danom, tauminuman ni nanam aklara iti agas na. O, nanang. Adto yung tidanom yun, nana. Agyaman na. Kumustan tirik na, manang? Medyo mayat-matan. Nakaginawa basit manipod nagagasak. Tumaram ka no amin nga agas mo ko na ti doktor. Iso adi mo liwayan ti agtumar, tapno agimbagkan. Huwan mo ni. Katagyaman na iti kadayo kini Alvin dito'y balay. Diyak laing pagarop. Nasingpat kagayam. Kastamatan iti anak mo. Inkarik iti anak mo abantayan ka, manang. Di ka baybayan. Asikasuan ka bayat ti panagbakat mo. Agyaman na. Katgapo ta nakasingsingpat kayo nga ginakanya. Siyak ti mang paadal iti anak yu iti day dito nato. Awanan day di asawa. So asyak ti mang ibaklay iti responsibilidad na. Iti napanawan ng anak na kan ka. At na pensyon ko. Kat iso ti pangalaak iti pagadal ni Alvin. Kabailak apagadalan ti anak ko, manang. Napigsaak pa'y ngagtrabaho. Basta pagadalak ni Alvin. Agyaman ak nga rod no kasta, manang. Anak, ag-thank you ka kini nanam aklara. Thank you, Nana Clara. Nasingpat kagayam. Kunak no nauyong ka, aging katinggana. Ngam saan gayam. Pasensya ang dakla kuman, iti naipakita kada kayo iti kalabas. Pakawanan da. Saan da ka kagura, manang? Gapot na maawatan da ka. Iso nga awan tirumbang apagdanagang.